Guru cinggar sili cakal ngar ce ubah gulas te bokul so guru gitu kalau nak kain kilo teh. Nika bahas ne kena de nika kos ne kota ne rau ko ne wa jos kal cabi ne buah. Gunakan sebais nika boleh paden ipun setibus nika boleh bintuk teh nika kain kilo teh. Itu bagus. Gitu koleh kawe mo siapa teh musina. Guru kawe ko ne upale selako ne upalo me foto teh nika dong me bentang nika mena lebu ko kalapun buara ci beriti la galang nandi la pikete neka bambu ngasan cakon teh neka bapang ngasang naan neka ngasa tua buruk ngasang manuk pening neka bocik sa cuah pada cuna ata beribatana taya ni angkoet tu aku tuas teh jiri ko tici guru bencangkot mga beras teh mo sekoet lir kot mangici Yo, itu kuliah salang kuliah tegi bengkes dami ti cara mga kuliah sa boy tagi diri kami cekang vintik kudut rojok dedek boy nelu cara mga kuliah situ kudut idep agua pecintang la sangat baki mapotang la bado agua batang sangat sekaya untuk tanah cewek kita ami anak dikte atau uvaune dan so itu. Ya, terima kasih anak. Eme tombo teh tenung wenan lu. Kudu ngasang kawe beka gua. Jadi puung leme paang ngasang landing le itakala ris laku tengaran baru. Co kita betuan lejon itu. Wale dengan sang anak pengemai ma taramangan husul lutul hamar banggang hobi lentoni halalain bara camping itu. Ai lodo pita laku kala lepa. Itaracim sila. Tuluk lah kepuun ma batu bangun. Kali di ketmori cemurin kan. Itu apa? Itu tombon dua. Bokoho ite ngasang ma atamori intalah ale guru itu betuana lejonak mai vale da mau ne mai ite yo anak le ita bokala manga kala bua itu dia apa pote manga kala bua manga kole kala laja manga kul kalici guru cir demeu anak ni ayah ata pilih demeu ai bo kala do mai teh de bo piang mai ga anak emak tu kita niat lah tu kita duha lah mikala buah tu nanang lah mikala laja Ata sirda mima kalaici kita itu ta puru kita titik. Gau gay goko tarahitu kita picek agua pile demeng. Oh, ai do ataya rekko nak kalang. Bung nang leme paang ngasanga itan leme kalaitu libal menatas bedal me para tukembar ngontoloci ngompasi sapu kita mega selek kope jadi pule mai paan ngasang adat ngasang itakala nang baru ceceng kamu dah kulte oh nak di mana ceng kamu upe itulah langit ditapa itakala boleh mai itu untuk enggak tombos lah ngasang kembung sama pak sama tua. Laninya, heo ketemu kaku. Itu gara-gara ya. Jadi kan kamu ketangis. Litte kita cengkan mudah. Monsalang tanah 10 juta cengkan. Wana merah jaya itu itakala lepang italah cimusir pamusila. Jadi hitu atau mudah. Ngone honi ya tombo kawe buka. Ale mabo tombo litte. Jadi renco kita pocole
mati kita tacik lah dengit ta manau deng ba ko mulai nah landing mak ataya saudara ko damiah pat damiana ale 5 juta kata kedua giang ko ya mudik teh kita rawang kampingan Pak us dia situ go Blema hitung ko lenggowan ko hitung me sa dengan santong muda anak tomboa gurua kembung kami apa kami itu itu kembung anak kami gitu Iya. kan kembung kul kami tak kami itu tak kita dia anak 50 Pak 50 itu kembung ai kembung anak kami kembung kul kami ngasang emat ngasang ende gitu saya inandos Iya. mak tombo di tema lelo toh ya kita macam ini tun boleh bekidami ya atang anceng kalau mimaga 25 tam oh ni ya tombon kembung jadi ya toyo anak aing ko oi do pisin dem do di semang gitu kolesia ngasan syuta duit ditebo ai bom tau kau ce murid tak dah Ai kala tumbuh ichi kala jahi iya. boko do slite ge anak jadi ya tombo do citu to itu tarangga anak itu mewana eme basen kali sekolah leme te macona laning eme to anak oleh jadi ya itu udua kole anak so bayar dia ojek itu boleh soga tetapi dano to en gitu tombon nah, jadi ya does lebih jadi ya coba dak koe cogin cukoe itu tentang adat ho goga eme tiba tahun ngasang kembun sama pak sama tua oleh bidang kali kaku ge bidang pede agua tombo walocet 500 juta piantana teluka ba 5 jari angka sultan nekaya simpung kita lain lu lain tombo angka nak kudu ngabero pe angde tombo di tet manggapai manggarai jadi anak di situ ini gitu kita baca lani uli anak ga itu tombo dah bawa ketadian bawa tombo di tet katit newa tombo di tet kue uli bakira misalnya mari anak ma sakal ketama timpal sede tombo neka kita tabal ti tetam ko lakwa sakal main itu main ganak ga oleh mak suara 50 tam suaka bak pacar jadi suara 50 ho anak tadaku rehalisa penumpang rehalisa penumpang ngoncikat kina bagaka ba guruhang la betatai hangka banala mong nempung bagat guru darah bay punggo acernau base bunut guru paten tai babai mosed borok sita golok jalalang kita kaintana tai tepupong kain golok jalalang kain tanah tepupong tai kain golok ne harunin tepon tai ne tanah lino guru cinggar silit cakal ngar ceu bagulas tai bokulso guru gitu kalau ne kain kilor tai nika bahas ne kena de nika kos ne kota ne rau ko ne wa jos kal cabi ne gua gunakan sebais nika boleh paden ipun setibus nika boleh bintuk tai nika yang kilo itu bagus gitu kole kavea mo siapa te musina udu kave ko ne hopales la ko ne hopalo me poto tai nika dong me bentang nika mena lebu ko kalapun buara ciberi te la galang nan di lapi kete nika bambu ngasan cakon tai nika bapa ngasang naan neka ngasa aitua buruk ngasang manuk pening neka bocik sa cuap racunaan ata beribatana taya ni angko tu aku tu was tai jiri ko tici guru bencang kot manga beras tai mo sekoe lir kot mangici man kana
Toing itu, toing mau bengkes, ngaji ku bengkes. Ngaji. Itu Mau ngaji. lonto Karena lonto di toing mau bengkes, ngaji ku bengkes. Ngaji. Itu Mau ngaji. lonto Karena lonto di teata tua itu nekka mga banter sai, nekka rengusranga. Lani itu yang mga bada boy. Tawa kali. Lima gantang. Reges lima leke. Jadi ya. Nekka mga banter sai, nekka rengusranga. Karena tombo kawe bekka ho tawa kita lima ganta reges lima leki atabalan so istilahin ko taong tisu to ikut dedek apa dedek salang toe dedek salang tua dedek salang vai guru vai te kute de sehingga tombo vai ho mati vai ngong to ek manga mo situ koco sehingga itu gue co danong tombo gue tentang buenalu to celso am tai koe dia koe jadi ya to tombol so kanang ai to tombol salan tua tombol salan vai tekute itu jadi memang kaeng doong tai ngasang nara hiatone siapa siri bongko oleh manga debe bateng garpiangi toho kunggong kat ngontombo sehingga tombo tentang buena luholite hanya ya to ya nek kata manga kita banter sai nek manga rengusranga karena akibat no mai rengusranga banter sai itu jadi to ne popos tombor kas ne hormas panggal batan sangger bantang na mboro te anak ne neri to mga ya remong telso to paing mane sila tayo ni ang babat sainaan bambos cakko ngoci golos te kanang tadong lako sumalok kanang tadao padahal me dia dedek ni te bangka comong wena luho ngoci golos tay itu neka kita mga dong lako ke sumalok ni ka mga daong purong kakor ne holalon tay ngolong ne hobon melelos ni tulo ne horan arembong me poros ne batu pongko udah me curpai burtai purong ne uluju ko mur cepai bade mas ko di lemar neka dia mga meriko ni baki ko no mose neka mga melolelo neka mga kodo porong melelo sekali rana rembo me porong batu pongko luar biasa itu tentang mandi ko na ya antitis benar dede ko benar lu sti ma ko ya ata dengar aku lete hote tentang unsur budaya Manggarai ho apa baru bate kain uma bate dua atas bate labar compang bate dah iyo bo tentang pentio tak kumang kubis karena vai tertiku di tepe compang dari itu baru bisa ada apa so yang jadi kata pentio hambo jabaru emea hambo japi karena hangrani ngasa hangrani lo onelodok itu tuh barong lodok barong compang nah jadi ya barong kulai wai saya one gendang manuk kapu lingko kapu compandari kapu baitaretik terus to onga mehulwien pande sangang rani agu libur kilo neteng usum libur kilo tehang tatua bo delami ngasang neteng apa karena one gendang tuh masing-masing aya molang pe ai masing-masing apa keturunan pe kayak one gendang tuh mga utusan siapa mangatan one gendang nah jadi keturunan dia itu gak sirotan dia sikain jadi
Imi pandai ngasanga. Rantang manga One yang baru gendang. One baru gendang. Oh, baru masih One baru gendang. Oh. Sedangkan one baru masing-masing kul pandai. Oh, itu ngasang libur apa? One libur kilo ane ya kilo. Ini ada ya pada ulu pandai. Yang libur kilo kuah yota one yang baru gendang. Ono mo ne sono. Ono sondong baru gendang. Karena ya puncak kentong kau ne gendang. Oh, sondong kok apa? One sondong baru kayak nite. Kalau sondong kemudian baru ITK. Sondong langkar yang baru gendang. Langkar ada. Sondong toko baru kaeng nite. Sondong batu toko. Langkar ga itu langkar ne ya baru gendang baru ada. Nah, langkar ada. Itu secara udah ada pada aku selama itu natas bate labar baru bate kain bate duat kaya bate teku compang bate dari itu sebenarnya 5 unsur budaya Manggarai. Iya, compang tara dari compang bate dari ku compang tara dari bate dari compang bate dari atau salah satu compang batu takung. Batu takung. Karena eme kayo bo, eme harani di takung itu. Compang itu. Compang bate dari, natas bate labar, wae terteku, uma bate duat, sondong bate toko, langkar itu adat. Atanipu gula gumane pangolo ngamusi. Berarti sangir pandai soga ruku sake disiame serong disempu ruku soga sotwa bara ya. Berarti kuduta hiang isita pamble. Iya, hiang isit pamble. Hiang gua hiang isit pamble karena sangge di tua besar tegi aku besar itu isiletan kamping isiletan kan. Isiletan tembala rojau. Ya. Jadi meu matua mende tua atapang meu ragu ceki etan kat ngasoba na ta cucu ayo udela me olor ngasang mojapa moja baru. Guru rantang manga ngentungone tuka ompokone bara. Moja baru ngentungone tuka ompokone bara. Jadi meu matua mende tua sangger gentu tagusar rami iteko itu letang gareta. Semua tujuannya Tegreta Mori Agungan. Iya. Tetapi harus melewati itu ke leluhur di teso gitu. Itu itu terus kain Mori. Itu dasar. Ite ko cain kamping Mori jari. Ite ko sa itu Sawal Kamping Arang. Sawal selite apa? Wali selite kamping Mori jari. Keng kamping apa? Kamping dede. But sawala besar meu ko le pati ko nair Mori le matangalis bidang ko tadi abako sangga datang galas kamping ami anak bara buat tu kalite. On macinga ko sa kalite betape ang nara one betapa betape ang. Itu ngaji tidak ada so ngaji betul ya ayah beda ya tuhun kita ya pamentri doa ngaji hemungkul segala ruku tapi ya newan bisa karena kami cemai wilayah 5 dua pahupun bisa dua pasca ayah duduk kolea Mauritius dami hari Minggu malelo dari ketua ya wilayah itu kita taya gereja kita persembahan nggak boleh cepungis kami utah kami kuatin coba intinya apa tortas itu itu buat tadi ayah dompet itu toko lea Yesus yo Mori kami anak do lonto toro kloce neki ai onele soho tite Mori toko leva mai boa kaya dami asika do pangolong musi ce paroki Santo Nikolaus gereja Golukalo mai nari ite Mori jari mai naka ite Mori ngara porong leto dite kota Mori to ko koles dewa bakadami one menenda one mendeko kudu besi ko waki nga ngelo ko kembeo molor ko kain kelompok nekica ko sa ketua wilayah
Gudo na may ngasang paroki Santo Nicolaus gereja golu kalau neka bahas ni penda neka kuas no kota rau ko waju kal cabi ni huwa tesuan ko le mori sange isero en koe mata tu cuma ite oni bulau ata nepi beti cencara li pempa so le musi porong la todi te kota merito ko si seba meya beti urge al pempa to ko asiko psuapi mo ko dari les gurung-gurung ni ko suruh sa papal agore ko burumangan tay boleh kloker ta mo ribasata tetelun ko le mori sange ndema dami asika dami anak dami ko le betara ataupun bentar di muri desa kuliah ambil di muri jar ambil bati bakar misalnya ta muri porong atau ditte dadang ko dia selite bakar benta ko selite debar gulon to sama ko sa gotang luk do ta surga item pastor tada ko ta tungku mula ro jaong rebang mas damoring lelo litte ko sa letan garita litte ko sa in kampi muri jari kon may sawa lagu sarami batara roti aku anggur gitu kalau hasil gori ko dami ni andami rata guru sabi ni temori aguna lero porong pinga ko slite sina senet ko slite mori lorong bien ko yana lime keke pona lele amula pun mak ter bangkana Ih, keren tuh. Ini lengkap tuh. Terima kasih Om Jose. Terima kasih untuk sementara mantap Pak PHCT.